A new carded me Gabric, Lor Cahar Block Clea. Austin will Chunskin Alling H Tossu. To connecting Cabra H community roots of Harrington Kayla, road will a Kangle and Fubble 3 Gary Dorot. Lara O'May, Katrina Kenny, can these mo all amok. The community roots, Chunskin of New at Honing, O Dini of E connecting Cabra. Agus is concap on a simply Hugamid Buska Das, Agus Shielta, the Dini, Knockwill Gordy Naku, Agus Kermidi Lakela, the Dinna Atá Gordy Naku, Agus Gwil Nismo Spasaku. Keitha is fader echo go community roots to reach on public Kangle Lakela. To Dini to mar partneri sa Chunskin of Shaw, you know, Dini Shan le Dini Oga, so mar hampla sa Gordine Shaw, Hagan Banawan, Knockwill Gordy Neki, Agus being she like lawn beach agiri a be a fain a foss. Agus tan a páistí atá cóní sa chigsa. Bíonn siad an egg caint leihí agus a cord is all in ann inis. Agus hagan a man agus bíonn siad fós an bia agus an sin bíonn siad ag roint an bia le céile. Bhí deis amsa labhairt le rointas na daine óga bhfuil ag obair mar partner le community roots fin rudaí is fearr lo féinachtas agus fin Gary Dorot. Is fálam a trátí sa trátí a cuir tála. Is málam isca na pándí. An rud is fearlam nuair a ihim na glossary. Faoi láthair tá Bert partner déag aghain. So mar sin tá ach tá clán atá mar ag tógáil páirt ann freisin. So tá cinál an ripple effect níos mó ná gádaní ag. So tá sé go hálan. Tá obair na gapal ag siúil ag Katrina, community roots agus na gasar an so. Tá sé dochrete an stíanú sé Kangle le public chéile agus an Gary Dorot déanamh ag an am céine.